Bivši zadrugari Dalila i Dejan Dragović, dok su bili u realitiju, podneli su papire za razvod braka nakon što je Dalila prevarila muža pred kamerama sa Filipom Canem. Posle mnogobrojnih skandala, uvrede i fizičkih oprošaja, ovaj bivši par će se suočiti uskoro oči u oči na sudu kako bi okončao brak i formalno do kraja. Dalila jedva čeka da se taj brak okonča i formalno, jer se potajno nada da će uskoro se pomiriti sa Filipom, ali i jer ne može da podnese to što je Dejan u srećnoj vezi sa Aleksandrom, dok ona plače sa svojim ljubavnikom. Pomalo je i strah da će Dejan promeniti ploču, pa će ipak zatražiti deo imovine, iako je rekao da neće ništa da deli sa njom. Priča navodno izvor. Dejan uživa sa Aleksandrom, pokušava da nadoknadi svaki trenutak koji je provela sama dok je on bio u Budvi. Dejanu jedino smeta što se Dalila i dalje predstavlja kao Dragojević, pa u tom pogledu jedva čeka da njega je strah da će Dalila kao po običaju praviti reality i u sudnici, jer je navikao na njene skandale i scene. Završava izvor blizak njima. Podsjetimo se, Dalila i Dejan su potpisali papire za razvod braka dok su još bili na velelepnom imanju u Šimanovcima, a retko ko je tada proverovao da su zaista potpisali papire, te su svi mislili da je ovo reality igra koju igraju da bi izašli kao pobednici, a onda se oglasio David, Dejanov brat, koji je otkrio šta je istina. Vidim da svi mlate praznu slamu, papiri za razvod su predati u sud. Ne oglašavam se nikada, ali čisto da znate, čeka se poziv od suda, napisao je David u objavi na Instagram profilu i svima stavio do znanja da ovo nije igra, već pravo stanje stvari.